Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Nakataw jong gajing hiran ka kamay ka kaji. Kaseng jong kitry truck ka rilom jantia kibadan hapo ka syatri jong Jantia Hills Truck Owners Association kala shim yakaray bandawan na Sarkar Meghalaya Democratic Alliance baka deban pelaj mardor ya kasalan na benta ban kit yu doyong bala depti batho ubala poy hado laifu arlak metric ton khnang bakinyo alat ban kamay jakpo daka basalan yu new doyong na kaway gejaka syakaway gejaka yakani la pentip do Presiden jong kaseng uba biang shwa shla Hadirin belawai ke jingalang kabalalong haplau jong ke office trekam keseng kabadan hatuber taknyang hakasengi balang kelai hui terik menailar arajar arpuar. Kawi gemat ku kongsam tam simi wa da pemino igwi gerai wo enroll gi membership yang gatrak association ngi he pertut ka JSTOA. Na bo ile iga terik Wow, sedangkan ada menstep, wow enroll lagi membar temegi yang ini, ukur kahau ni punai wawan kamu lepau terik, kata kamte, kini kecing kepat igi perlok, kau sodong telubir, yang ini ga distrik ini, hejo ipor, ha horo ibu ga state Meghalaya perau bo truk, siapa cim kini ga jingkemo hapi ki perlaw kenang wa yo man pi ki membar yo man permanent wa gani ga association ni deba wa da chimi ki wigarai wa kinu ki put membar wa ga senyong i le da henu jing ne henu jing la lukti with the coke ki chwa chenen ikam ga sen mi ko ki klek kata kata khud i ki lok wa yo pha ki Sud membaru i hapo ni bunai lado mustep kesengi kamu citerik hagle pautrik yang ni bunai wan. Da ko ar ni por da kami ile gawi garai wa ya gitu gislip wojo isu i heitai ha tu betak yang waman leg office jong JSTOA truck Jantia Hills Truck Owners Association wa ya ki tray truck u chimgi ga slip to kowi ga truck kowi ga slip perlok ma ya shaba abdemir na I bos chotho baklabi wada chimile ga raiwa kowi ga truck to kowi don hi ga slip u yo ki ha ka chi trip ana ha kowi ga tarik ne ba kamaman ni sedien em ga jingi klumar jingi to u isu slip Dekat kamten ni cimmi it jingelang wa rangba tam wa ya kislip hi uman mereka kowi kislip kowi ga truk. Da kedito jingkerpat ya kipat ba wa prabok truk ya bo le se le ni do len jikmat do pha ki ya ki kena yang ki wol chim slip klem de gari. Dekat kamte it cimmi garai ne le klem de gari wa gin hikmat office imye podiang. Bunsin manda chim gi slip klem negeri bunsin ketugu slip le no egika ta misuse ka chawi gi thau ka de kam te ina le sen himye gu pdiang tam gi te ki chat kam ta kole ni por hajing to uga truck trailer kam tami gi khan ro khat pra ti ya chenen ini le sen le ga por de percha juri kam gi gri Kam tam hajing ito ukit ko ba yo mar local yung Diba elew ang kamte. Kamo yo na kamo pa i kastit yung deman ko win kastit ko kaknya ko kenya usrok ko mantoning. Dekat kamte la yo kam gini jet keriu wan se tayong i daw man ga tayong ko man congested say wile man ga taw ko kaknya ha ga jingla jingwan upai ba yang dekat kamte kasen de chimek ge garai chi sin don ge po yigini gari wa ngi go upriang hajing to go kit yakimar lokal wa mi negega district ko yang
kuaso ine the chimi gawiga rai wochnai le kam ka office yang ga association deba ilga por chikapor I jo peman meeting I chayum gi perlok dekat te ikam kesen wa rangbak yang I kesen wa sen daslam pha do kipor khat kende prapoar udah sen ni ga sen yang I hadot ne nyau si u ong gom pm office ka ta chibentan ne dat beging nyau kmen go kro wa da chimi garai wa leni jikmat usna office ne I he tai ha pramer po West Giant Hill ta peman bi I kam ga headquarter yang gani ka sen yang I ta nyau kmen chibon yo waj ba u bon ulang wa ne da chim ko tiga rai chi raham pa wa ilkam nu le to open your office bi ha gani ka pa ta kamat ko san thì jing to yo ni ga kam ko yang I ta nga ko wi ko nya kong san tam usnya am kam tam u banjor le ega state government yang I usnya bha go upulai yo chalan mo yong kham tam utu dang sa hanor de emo hakti ga CIL le was korpat jori state government wasnya bha upulai kloy nei o deba I gu bo trok kate ibun sin dipen be I kit ka ba khamtam hajing to omoyong ha gi po dang wai chalan dekat te hri po da ban jori government usnya bha gu pusmat smart klempep ya kri chalan ko dang sa ka ma cho pemi ki po kot kubor ngayo kama lelap lebo arlap metric ton dekat te yo ni lebo arlap metric ton usnya bha state government yang I dada em khak ti government nga banjur government usnya bha upulai no igni chalan nang wai I kujo likhi ujo chke ga kam kit kam ba kam tam igwa bo trop yo ikhi kam jo ikhi ni ka por